whaatalo whātua tātou tālafone whāna tu whāta CLO Radio Samoa mō lau whaafunga. Na whānatina tiatu sui au nanga whaalawalawi tutu whaafua sei. I se mata upuna wala au atu mai whaitu o Manukau Road. Be tusa leo le tu lai fitu le tai au ana le la. O se whaalawalawi na awhia ni sole mamalu lau tele e na whaamanino e toa 5 tangata na awhia i le nei mata upu. I ripoti ma le New Zealand Herald na whaamanino ai le St. John. E toa tasi se tangata o loo i se tūlanga ti ngaina. O le isi na maitawina fo i le onga a fianga o na manua, ma le tasi to tolu ai na manua miti. Ai o le isi to lua e le ia a fietele, e na ftong fitia lava i le nofanga na tula ia i lea whaalawlawe. I tala anga o le neimata au pwe whaapeo se li e tolu sifulu anga ia tu le fastfood tau sanga le matua. Na taa ue moli mau na wha o lima se tamaitai, ma ia ngao ia i loa le taa vale o lea mawhine, ma ia so ai na i loa tangata o loa anga i atu i wila vili vai, ma maanunu ai. Ua whailoa mai e leo lo tāwhia nei lea li i lalo le lato vāvaenga, mana mai tauina le tāpuni ai o se vaenga o Manukau Road i le vā o Ranfurly Road, ma Queen Mary Avenue, a o whaawau pea suenga ale mtanga luenga o leo, ma ua toe whetuna i ai foi, ma awala o whemalanga i ngā pasi a le Auckland Transport. Wa mai tawina le vava o sui o le pale mene, e winga i whaamtalanga na la lafwa le li min stau le va i fafo, o le taitai fo i leo le vaenga whaapufai le New Zealand First, o Winston Peters, a nga i le suifai pule le vaenga whaapufai le Green Party, ya Lawrence Sunan. Whamawina a o tū lai le li o Winston Peters e whaatino sana fola sanga i lumo le pale mene, o lea na whaalawalawe ai loa le li whai pule o Lawrence e a lailo na valwala au atu a o tau mawhai e whaaleo sa mata upu whaasino lea i le COVID-19. O le taimi tonu lewa lea na liliwa e ai loa Winston Peters ma la lafo whaamtalanga ya Lawrence toi foi le mena e sawai. I lona whaaperitania, go back to where you come from. O whaupunga na whaalia le li pale mia o whailawa sina whailonga lanu, ma ele e tala whea ngai foi le la lafo atu i le suifai pule saina. Ma o lea sa whai ai foi so la whailoa inga e winga i le mta upu. Ai no fisilingia e tu stala Winston Peters po lea se i ungo le lata noanga ma le li pale mia ya Christopher Luxon, ai ele itali le taitai o le New Zealand First. Ino fisilingia foi pe whaato ese ai whaape mai Winston, e na te le whaato ese lava, ta luai le whaalawelawe atu o Lawrence, ia te ia a whaatino lana wholasanga i to tono le pale mene. A o le o whaamawina le tarusanga ina e le Green Party, le fofonga whetalai o le pale mene ini e whaatonu ina Winston Peters, e toi ave ese ana whaamtalanga le tala whea ngai, ma le whailonga lanu, ma ia whaia sana whaato esenga i le li o Lawrence Zunan. Inisio tala e ui o wha ilangi le fōlaunga a le li i longa e mata ua le taalonga la kapia New Zealand ya Jonah Lomu. Ai o loo mana tua pea e le toa tele le sao lea tamali i le taalonga la kapia i to tono New Zealand. A o taalo ai mo le awa le All Blacks i le tele o tausanga. E pei foi o na whaamawina le tu whaatasi ai o se ata po se documentary o whaingoina o le Lomu. O le nei ata na whaalawilo e le Civic Theatre i Aukilani o se tasi o vaenga o whaalinga o ata tifanga i tūlanga whaavao malo a New Zealand po le New Zealand International Film Festival. Whamawina le awai whaatasi atu le ainga o Jonah Lomu o wo mamae mai e masani, ai mese o paanga ma wo na ta alo whaatasi mai e le All Blacks e mai moa ma sila i le ata. Whamanino i te tono le nei ata o loa whiai umatala anga o le nei ali i ta alo whaapea nisi o ata matala anga e le whaalia pe na whaamatala mua foi i le olanga o Jonah Lomu. Whamatala i le tasi o wo, ma sui na ta alo whaatasi ma Jonah le lii ya Kevin Mealamu. O le awhiso soani tele le nei ata e whailoa atu i tupulanga talavou. Si tasi o sui longa le atina e, ma le tau le lei ai o le talonga la kapia New Zealand, a o ta alo ai i le au le All Blacks. O loo fuafua o le atatala le nei ata mo le mai mua lautele le atunuu i le vai aso le asauta maa. Mai tala mulmuli o se tala fia o le maoa e o tau mawhai ngā alo ma tama whanau o Samoa i atunu e mamao. E peo na manmalo ai le tamaitai o Epenesa, te Wheeler Ellison i le taalonga le tau iwinga po le wrestling. Lea na ia sola ai ma le siampino le laulangi i le vaenga o le under 17. O Epenesa na tau vai lalo le fua a Amerika, i lea ta amirisanga whaavao malo na whaia i Baku i Azerbaijan.
Ma ua veai e penesa ma siang pini le laulangi lona se lau lea ale awa le United States po le Team USA i le vaenga le cadet ma le vaenga i lalo i fosfufi tutau sanga le mātutua. O le mai tai e ona whaasino manga i sa tapuala ma le lepa i Samoa ma ua ia ta ua o lona sini o le tau vale i ta alonga le Olimpika i Los Angeles i le tau sanga lua o lua valo. O nisi nā tātou report i mwhaina tu whaata sia la Radio Samoa mō le nei tu la le aso whaafitai whaafonga mai tau whaa soifua.